Hadin bangila dep bantep no ya kawot kejongi malum mala ngilayo jingkin ya uai ni ka ike kertong keban yo bun wotam ha kini ke election MP bat uban long ru unong job lane kanong job ha kini ke election MP Lok Sabha jong mataw snem arjar arpisaw bat hadin bala dep tep wot menta kesngi malum mala ngilayo jingkin ya ke rating jong ki pat ba hapo kirangsan social media walada ke balik social media ki don tang kendian ngut hanrei malum mala ngilayo jingken ya ke jing rating jongki hapo kirnsan social media kum hapo YouTube malum mala layo jingken ya ke jing rating jongki ni ki pat pa hapo rangsan social media kat kum ke jingken jing dia balayo lum na ke Election Commission of India ba ki pat ba nong shong snong jong ka khasi pat jantia kata ka ba hapo ke Shillong Parliamentary Constituency ki pat ba ki bawan sya ke jing thep wot kabadai menta kesngi kalong malum mala dan new percent ki bawan thep wot hapo ke Shillong Parliamentary Constituency wat la kataru ya ke jingken kabati kena 4 la pan pentip hanrei ya menta la syu yo jingken malum mala ba u ayu kertong la ne ka ike kertong kaban yo ya ke jingjob hanrei ya ke risol kabati kena ngin sayo ha ke sautrik jong ne bana banwan jong taw snem arjar arpusaw Sharp rang in me, on Paul,